Фамилияңыз кім? Атамбаев, Хашиев. А? Ола. Жоқ, ежеге тура Сооронбай Жээнбеков. Фамилияңыз айтып Сооронбай Жээнбеков. Ола, Сооронбай Жээнбеков. Силер, оны депутат кылып алган турбайсыңарбы? Бул депутаттык только ушул үчүн иштеп калган турбайсыңар силер? Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. 1 айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Каалаган жеринде жүрөм. Oldu da işte. Kazan, hırçol, içi olup, gengirep, kaçıyor. Bütün görüyorsun. Kalasan kötüm götür, görgösüz verem, tartı al. Bu kançan çeyrin? Интересно. Koy, on al. Koy aşağı erkekine moğoluna kalba. Koy sen işin bol olsun. Savaşıp görüngen erkekle oşa жерде жашап, ermektin erkeğiyle erkin bile kimesiyle. Senin erine rahmat. Kutağına şükür başımda sonun. Allah'a şükür men adal жүрüm. Adal жүрüm. Men erimi. Mayli adal dursan ben adalça çeşpeysin mi? Kaçmayın. Akça bergeçe köşedегі itke akça bergen. Oy senden kim akçası var? Senden geçirim suraağaça köşedегі mışık çıçkandan ona жерде bombuştan keçirim surağanım jakşı. Düşündün mü? Kırtıgan eşek. Kupayı yerde alıp işte. Ondan gelse. Erkemden çangelinde oyunu oy. Doказать etberçi. Çıgarçı ırdap vereyim. Kançasını çıgar alasın. Çıgarçı. Kolundan gelmeyi kötündü kız. Kuruşum senden sulu. Kuruşum. Soluk ey. Hadi görüşürüz. Kurpatım senden sulu. Gittin sotta görüşürüz. Kollarım senden taza. Sen sen özün içsin. Dengelin iççelik. Oşun için başka bir önünde. Oşunda abzı var. Oşun için bayağı kurtap ketken kafende. Kurtap ketken kafemde barı alıp rassa zar bolğanın nesken çıp kaldı mı? Niye zar boldum öyle? Karaoke mi, muzika mı? Senin karaoke muskana men zar boldum. Ölgünümce içip, öçkünümce Ben içip kalasam bir yakta oturam bir yak. Azır soğuk olsan niye narkologiden ötolgadın orada? Soğuk bol. Yok silerin müzikler gitsin oldu da bravo. Men koyalı koyayım. Men üstüme bari protokol yazdılar. Men o şaka giren nükteye süleşiyoruz. Provang yok bile öyle.